Слава Ісусу Христу! Як найвищий настоятель Василій Вчину, від імені нашого вченого хочу дуже сердечно подякувати, привітати і подякувати Високопресвященному єпископу Християну за посвячення цієї церкви тут, у Красному Броді. Сердечно дякую і вітаю Високопресвященного архієпископа митрополита Івана, що приїхав до нас із Польщі. Сердечно вітаю і дякую за присутність і участь в традиції віру. Між нами дуже приємно вас всіх бачити. Вітаю всіх представників цивільної влади, які тут присутні, які чомусь причинилися до того, щоб церква була будована. Сердечно вітаю і дякую насамперед проти Словаччини, Радомиру, Седлачику. І вітаю всіх отців і братів провінції, нашої провінції, Святих Кирила і Методія, за великий труд, велику працю, велику жертву при будові нового храму тут у Красному Броді. Від імені Високопреподобного отця Костянтина хочу привітати також сердечно присутніх високопреподобних отців протиігуменів Ігоря Гарасима з Польщі, високопреподобного отця протиігумена Авеля Сочку з Угорщини і всіх високопреподобних отців і братів нашого вчення. Хочу привітати всіх отців отця протиігумена Ярослава, протиігумена отців, редемтористів. Сердечно вітаю всіх високопреподобних і всечасніших отців, діяконів, які прибули на цей великий праздник, усім, що тут був присутній сьогодні. В особливий спосіб вітаю преподобну сестру Йосифу, протиігуменю сестер Святого Василія Великого і всіх сестер, усіх богосвячених осіб, які тут присутні на цей праздник. Вітаю і сердечно дякую за присутність всіх приятелів і добродію вченого Святого Василія Великого і всіх, хто своїми пожертвами, працею і молитвами спричинився до будови нового храму тут, у Красному Броді. Всім дорогим у Христі, братам і сестрам, щиро дякую за присутність. Нехай Господь благословить вас усіх, нехай Святий Дух присутній і діючий у вас, нехай Він вас постійно просвітлює, провадить найкращою дорогою. Слава Ісусу Христу! Jedno slovičko chcem povedať aj ja. Chcem všetkým poďakovať za spoločnú modlitbu, za to zjednotenie s naším Bohom, za otvorenie našich srdc a duší pre Jeho lásku, pre Jeho dobrotu, pre Jeho milosti. Ďakujem všemohúcemu Bohu za tento nádherný čas. Nebolo nám ani horúco, ani zima. Bolo nám tak akurát. A celá tá slávnosť, ja tu ešte toľko ľudí nevidel, jak je tu dnes. Pán Boh zaplať, že ste prišli, že ste prijali to pozvanie, že ste prišli sa potešiť s otcami Baziliánmi tu do Krásneho Brodu. Tu, kde vlastne sa bol pokus prvej únii, ktorý sa nevydaril, ale tu otcovia Baziliáni začali toto veľké dielo, ktoré sa potom v Užhorskej únii naplnilo. Chcem poprosiť o modlitby pre nich všetkých, aby mali nové povolania, aby Gospod Boh im pomohol k takému duchovnému rozvítiu. Chcem poďakovať arcibiskupovi Ivanovi Martiniakovi z Trenišla za jeho homiliu, za jeho kázeň, za jeho slova do našich srdc, ktoré sme prijali.
za to, že nám počiarkol, že my sme chrámami živého Boha. A bolo by všetko, ako si kdesi len tak na povrchu, keby sme sa nestali chrámami Božími. Keby sme boli také rozvalané chrámy, ako je tento tu chrám, ktorý bol vojnou zničený. Hospod Boh chce prebývať v srdci každého jedného z nás. Teda stále mu otvárajme svoje srdcia, stále ho pozývajme, aby nás posvedcoval, aby nás očisťoval, aby nás naplňal svojimi milostiami, aby nám dával Ducha Svätého so všetkými svojimi darmi. No a chcem poďakovať otcom Bazilianom, ktorí boli veľmi iniciatívni a motivovali vás, drahí naši veriaci, ktorí ste priložili ruku k dielu a tak zázračne ste postavili tento chrám tu pri tomto monastieri v Krásnom Brode. Pre mňa je to veľká radosť, že je tu dôstojný príbytok, že na tomto veľkom putníckom mieste gréckokatolíkov celého Slovenska, ale zvlášť tu, nášho severovýchodu, stojí taká krásna cirkev, ktorá tu pozýva nie len počas toho veľkého sviatku, najväčšieho, teda odpustového sviatku na sošestie Svätého Ducha, ale ktorá tu pozýva aj inokedy, aj iné nedele, aj iné sviatky, aj každý deň. Chcem poďakovať otcovi Petrovi, Karolovi Halkovi. Ani som nevedel, že je takým básnikom. Také krásne slova na začiatku, teraz na konci. A vidíme, že horí. Už len nech nezhorí, nech pláne to stále väčšou láskou k Bohu. A nech zapaľuje túto lásku Božiu aj vo vašich srdciach, v srdciach všetkých vás, ktorí budete tu prichádzať. Skutočne sa veľmi teším z toho dnešného nádherného sviatku, z tejto nádhernej oslavy Boha, na ktorej sme všetci mali účasť. Všetci sme vlastne odpovedali láskou, vďakou za jeho lásku, za jeho dobrotu, za jeho dary. A chcem vás všetkých pozvať. O týždeň, práve v nedeľu o týždeň bude v Ríme posviacka, vysviacka, konsekrácia biskupská monsignora, nášho vládiku Cyrila Vasila, ktorého Svätý Otec vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi a ktorého vymenoval za titulárneho arcibiskupa. Kto môže prísť, je srdečne pozvaný do Ríma na púť a na túto konsekráciu. Kto nemôže, môže sa jej zúčastniť prostredníctvom televízie. Televízia Lux bude vysielať v priamom prenose v nedeľu popoludní o 3:15, teda sa začne táto slávnosť v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme v blízkosti Pápežského východného inštitútu, kde doposiaľ páter Cyril Vasil bol rektorom tohto inštitútu a kde vlastne učil, kde prednášal. Verím, že tam bude veľmi veľa ľudí, veľa skautov, pretože do posledného dňa sa venuje skautom a verím, že sa bude venovať aj ďalej, aj ako arcibiskup, pretože mu povedal páter Žužek kedysi, ak chceš zostať v Ríme normálny, tak musíš sa venovať mládeži, musíš chodiť aj do prírody, aby si pri tých knihách trošku teda nestratil rozum. A on sa toho drží a hovorí, že mu to veľmi, veľmi pomáha a prisľubujú, že bude aj naďalej si nachádzať čas, aby so skautami vyšiel aj do Božej prírody a takto sa občerstvil aj a posilnil aj na tele, aj na duši.